Pak Guru amana nana barakah nana yero. Itu barakah namanya yero burat tato jangan nata. Asa napil leto jatuh. To Pak Guru memang ya nata. Laba mi kuranua laba mi kuranua ren ngari de cenge Allah longi tapi maku ko saya nana megatona ta na pinana bicu na rimpan ya aga HP ambo na indo na rimpan ipacas aga ternyata selidiki oh toli itu jalan listrik jangan ada macet nih jadi barakana ya roh listrik elektrik jadi kongki badangi toli mewah tojo apa listrik kalinya aja sawah itu masih dekewe nasa nabita apa ya roh balik kepada masar matu si jaka mani boleh kulwe matana so liwa pale naturungi ki pusa angka total lemah gangkau tu gangka bebua gangka kaleba angka raba-raba ki tu malemma pare tu malemma iman rasa-rasa igore Nabi Adam ya Adam elu tulungi ki kumungalatana liwa manyan rasa-rasanya makanya Nabi Adam si ikut caranya ya lo melo tulungi ki na iya murato tapa salah sisang igore ale malambina Nabi ta ya Rasulullah elu tulungi ki kumungalatana liwa manyan rasa-rasanya makanya Nabi ta sidi mani bawa dawat di mewaiko agero fasidakam jadi itu sidak ke mega rubana pura mema sih tanai Nabi ta ya Rasulullah kegewe amala kami nama saru lebih maka de Nabi ta amala kami nama saru lebih to mulengengi patame rioren mewe rilalanna watakalena padanna rubatau tegero ya Rasulullah iya naritu maka de Nabi ta iya naritu fasidak ke itu biasa koyoli ka macarama ko belawe ajar makarata dan talo kumana aku je apa bahasanya ibu-ibu lah beri kantok-kantok ngama ugande motor maka ka aleni kasih bato dona sedih merenut kasih panitia Pak Ustaz taruh ni alhamdulillah tak ada nama telon bato dona maniletu ini alhamdulillah kamu ya utari mana je tu utari mana tapi maku kue mangoto kai penuh ini karena roto nalang kamu ngajirus di masa penuh ini ya aja sana wah kai taruh ni kau tu jolo je apa kau minta tu bicu nalo malanga ibu bapak aja napa kina kana dale menrenre dale tangkana lo nopo na oh cani gili makaddo ni cakona sijin na minaso sijin pada badana misogi nasa pada badana sorry itu hanya titipan bro. Alhamdulillahirabbil alamin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Belawa atau yang diwakili oleh Ibu, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Lautang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Macero yang alhamdulillah jalanannya sudah mulai dikerja. Alhamdulillah kini rumarakan atau lima ustaz tak tahu aku kampota diterima mana pada ngata. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan sinina teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu jabatannya.
Sekali lagi insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasukuru maraja lorisesi arajano kong Allah taala wapancajang nilang ipitu susungnya tapake aliri wapancajang nilinewe tapake bagatu nato pada angka mak depu-depu ngariunro na pak baraka iku Allah taala tanah bodo ya depu-depu ngetae angkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tanah bodo pada yalamana ki asa genangeng asa lewangeng ajapa-japangeng adisi-disingeng tepe nato pada angkal lolong ngiriasenge anyameng-nyamengeng asalama kerilino lebih-lebih parisori mondrino kong Allah taala dan rialubay masalawa nane mapasalama lori alimalabina nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaji akacuer lor di mana atau bersalama rilino mati risori molrino pong Allah taala. Alhamdulillah yewen niwe meskipun sudah masuk Rabiul Akhir ya namanya peringatan merengarang. Alhamdulillah tersyukur maraja mitai anak apota agar ona tampil napi mapamula mak baca sirah nagangkang ona padang kemana mendre mapamula kebicu lade cak dundun cak dundung alhamdulillah kaniro anak apota barakakna iwatama ko anu magamay we barakakna mano pak duangan nenena riolo romay namoni rongka ni mak bariala asa makaratan na huda man to kasi madece mana ngana apuku baraka na mana pak jampata yero kanhe baraka na yero tollo sapai daleta tawandrengang ita binungang ita pasikulangang ya ye mana na kemana ni hetite napi tulino mappa kario-rio ni napi kulino lebih-lebih baro upabaketak matu nari ko boleh mate-mateta aja mona kada mondri biar makada masumba ko memaga paling tidak yero ko hure masampaja iya rega aku togi sikolewe dena fajero na bace pak dongenge rabbi gafirli wali daya warhamhuma kama rabbayani sagira idina to mufaladda bu syukur maraja ki sogi ni asana ko mapak ko iye bene ya mu kabu nules bitu ni mapa corona ko boleh mah iye bene mu kata demo mu na mindo na de to biga jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala iye tong matana kasi tongan upo tapi lo ni maga mariolada kami te wem eloku iye wem malada eloku maka we mungala taala tanah bodo mana kasi ang katomatu wijaku mapa koro iye kami ya rabbal alamin aja yang cawe-cawe akraban kami kami toji pak bene kia madosa gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah. Karena barakane roba jampang tayewi ko na apota. Aba yetu bate tak jampangi wi itu anak apota tabiara pasti tak kacuerwi nenena nabitta. Latokna nabitta. Asa yaro balik wattunna tu latokna nabitta. Wattunna yaitu melo ibajatanga asa malabina nabitta ikoko tu mapakwe sikira-kira makwe. Letu tu makuko yaro tomato itu lina bakoro tu anak apuna engkau itu baraka kena agak baraka kena hati dengan hati dena malaparu anak apota kalau kemana ni onahe sumangat na deka agak tu dah bego mato yaro amanana amanah yang dia lakukan sifatnya nabi taro bisa dipercaya kalau dipercaya ko gura kada tampil ko na paling tidak na mubakari waranui tomatu amuna yarga sininan ke hadir alhamdulillah dia itu gak masa sa deka silula urang ni acara ko si soro-soro kalau yang penting kalau ibaguru amanah nana baraka na yaro itu baraka na mana yaro bura tato jangan atta asa napela leto jatuh topak guru memang ya nata laba mi kuranua laba mi
kuranu areng rengari de cenge Allah kualongi longi ini nawa sabarae ini nawa sabarae lolo ngegare decing Allah tosa barae de napi lalato jangan apota iba guru meman ni maraja sabara mamagi-magi na mana aku nabita maraja sabara ki ananai alhamdulillah. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi makuko saya anak megatona tak napi na bicu na rempan ya aga HP ambo na indo na rempan ni pacas aga. Ternyata selidiki oh toli itu jalan listrik jangan ada rahmati jadi barakan ya roh listrik elete jadi kongki badangi toli mewat tojo apa listrik kalinya aja Jawa jangan aja makoro namu iya bu foto iya benengan aku eko coy indo na tojang iya toja langsung kau paraling do nagu tojang kuto di mana contoh jama aja aja mak bantah kau tuh engkau nggak bani ya sama cara amat ki aja mau bantah ki bapak ibu rogi ketumpah aja kak jama ya ya dega masalah angka bale alhamdulillah dega agak tak liwat no tu belana hella tu namanya tolong mapa kasasebab buan rewa jama sedangkan artis munda tama ko kampung mu aja mak da 7 juta pacara mewe ori bicuk kipet ingko tuh alhamdulillah jadi aja sana ka jolo malotena masa mapi banyak loto aja marian supaya masuk mangga itu masih si janji kita masa mapi iya si masa mapi bapak amat nanti kutu itu mana cara amat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ekoloi rita mananunga ya rampe-ampena na te malada si sala batena tu bawa joka-joka na ekoi basikola ko sikola game si bawa de. Idi mani bawang angka tekana asadia rodatul atwal ada angka tekana Aisyah ada langka idi ko belawa idi mani yang penting apa mulai bicuna lebih baik tapatari-tari tabasa wattuna bicuna daripada maraja apa ko maraja marisan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak macam baca Quran. Paniga lo lalanga ki ko boleh matematika, ko boleh misalnya aga sana, ko boleh madata, tanna akademi tu tawede. Pegi anak na. Pegi apona misalnya, magi na de na lalangi misalnya, paling tidak na baca la ilaha illallah. Magi mana misalnya de manahan isangi kurita nasa sogi-sogi de manahan isangi masih dekat ko may aga dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang apa magi de nang ka masih sekolah ko agama ini. Tamam pendidikan Al-Qur'an misalnya ka kuen ka mana tuh? Tamam pendidikan Al-Qur'an asa dia ko belawak ka silakan. Tamam pendidikan Al-Qur'an Muhammadiyah ada silakan. Ini mani bawa silakan pada mabaraka mana jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Maka majaki silakan ya mana manca ji fasidak kamana yaitu fasidak kewe nasa nabita apa yaro balik kepada masar matu si jaka mani boleh kulwe matana so liwa pale naturungi ki pusa angka total lemma gangkau tu gangka bobua gangka kaleva angka raba-raba ki tu malemma pare tu malemma iman rasa-rasa igore Nabi Adam ya Adam elu tulungi ki kupungalatana liwa manyan rasa-rasanya makanya Nabi Adam si Eko caranya ya lo melo tulungi ki na iya burato tapa salah sisang igore ale malabina nabi ta ya Rasulullah elo tulungi ki kumungalatala liwa manyanda sarasata maka nabi ta siddi mani bawa dawad di mewaiko agero fasidakam
Jadi itu sidaknya mega rubana pura memang sih tanah Nabi ta ya Rasulullah kegewe amala kami nama saru lebih maka de Nabi ta amala kami nama saru lebih to mulengengi patame rio renwe rilalanna watakalena padanna rubatau tegero ya Rasulullah iya naritu maka de Nabi ta iya naritu pasti dakkewe maka de siyewe la botau dega aga wissa masih dekang ya Rasulullah maka de Nabi ta engka to makutana ko wirilla lenge biasa to engka to lepang pada bangsana ya onna leko pambulanga akurohe ternyata tanyaba ye bisi waliewe uhutara yoto nangkana muda koro jadi bangsane ro anak muda ewe tadampoi ka maraja de itu tu na wadi to lirita majaya ro anak muda maga mana hade gaga mana haba pada cenna butina mitana misana masula rasulara ponco ya ro anak muda ewe mita masalana aja engka matoto kasih ake gunanya bangsa nonna bene de nonna anak muda koro masula raponco unre makutana peko gani carana jaringan makalalai contoh jadi de nawad di tolirita manute yaro bawa je tu bagoncin na bawa tul ye ngarangi bape de cena te maga mana na de ga bape de cena sedangkan ngolo kolo angka bape de cena te ga bangsana cuki angka ula me tamalalna bolata tapalena jolo raba tu dene jaji kina bitto misalnya nah bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah tama sidak itu to lepange makutana dari padang kedua tega si riasa sidakkan ade gaga isaje kasih masih dakang ya Rasulullah makre Nabi ta mulai ya ro aga gawadinga makasola ko tengana lalenge tadampungi ka maraja mansana ini kong kami sana lalam maja aja tatana pungokti pak bede mu pandas rasa itu tahu tarai ko malempong yo olamani mataru bara cau iye dewa bunga bara cau iya roto we nalanga bunga jirus di ko man kelinga si mampu ya pun maka da bama tigulala iya jamaah yang rahmati dan milakal subhanahu wa taala alhamdulillah engka roto bu nalanga bunga jirus di masa alhamdulillah barakan apa dengan nama anak tolo tangi aga sana bato aga sana ko tolo aga kampung lotang aga kampung ya kampung lotang kampung tolo kampung tolo kampung lotang baba rahmati alhamdulillah barakana karo alhamdulillah itu biasa koyoli ka macarama ko belawe ajar makara tadana dan telo ko mana aku je apa bahasane ibu-ibu na beri kantong-kantong ma ugande motor makara ka aleni kasi bato do na sede merenu teh kasi panitia Pak Ustaz taruh ni alhamdulillah tadana mana telo na bato do manilat tu alhamdulillah kamu ya utarima mana je tu utarima mana tapi maku kue mangoto kae benno ini karena roto na lang abong ngajirus di masa benno ini ro aja sana mah kai taruh ko tu jolo je apa kami kan bicu na lo malanga bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan subhanahu wa taala alhamdulillah napi ti ari tulis serera ki komadeceng bangsa na idi yewe ini kamada pudapunga ki yewe serera ki komadeceng ya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun hendaklah ada segolongan umat mengajak kepada kebaikan tulis serera ki komadeceng bukan katanya ga de yewe koto mada pudapunga makwewe misana kelalana kamalo modale pakasinya si sompungat pada tarubatau malampe sungai pakasinya si sompungat pada tarubatau dena wadi kiyonre sanga siba mate mie dena wadi nonre kya sanga siba bangka ke mana lanya bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan cepat enak ya ciga nih meja begini lolo betul cek mana lainnya cek ya lo metong mendre jamaah yang rahmat lainnya sih tadi bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan angka mau apa sidak kesalayar mucawai wadamu rubato sidak kato
Aja mu sombong aja na mentah-mentah napi menre dalemu bah angkana lo na bau tapaliwan-liwan na. Ai cek mana Pak Koro Pawarato ni sama gue ibu aja napa kina kana dale menrenre dale tangkana lo nopo na oh cani gili makaddo ni cakona sijin na minaso sijin pada badana misogi naso pada badana sorry itu hanya titipan bro titipan boleh kumung Allah Ta'ala pelan-pelan ya mato senna ya mato rede ada nih mau ibu ya mato senna ya mato rede ya mato mati betul. Makanya jangan sombong bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah. Alhamdulillah. Kalau bu, lo nama dek. Pasal lo nama dek. Jamaah yang rahmati ai. Masalah mi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Karena engkau mau pakai salah ya Rasulullah ya Rasulullah. Maka Nabi tak membaca subhanallah sidak katoi. Barakana itu tau baca ngengi subhanallah. Cica bawa na baca angka tanat-tanan na kolana suruga maga lopona 70 tahun na ceneri inyara na pamatamuhona. Napi tiro kotobura masam paja aja lalu na deta sikiri-sikiri. Ibaca alhamdulillah nasa nabi tak sidak katoi ibaca la ilaha illallah sidak katoi iya itu na sitongan na perlu atau ya perlu kotong madang biasa tuh kong kotong mada ba kita maka marako jero kasih wada ko madakai wadigi batati kawai agar tapi taner na butukan aga balik la ilaha illallah ternyata ibaca la ilaha illallah sidak katoi baka Allah Ta'ala sendiri maka dah mana kak? Ya, terima kasih. Aku dikira mas malu kalau. Aku dikira mas malu. Oh iya. Ya. Mega to pesanan. Endre me wedi ngamon langsing Endre kemah. Hari sore esok je. Den na bisa satu sogi jadi di Palu lese. Ya. Macam apa bedelanya? Ya. Bu. Jadi sampai di mana tadi? Tanero, amiyolo nero. Anu mero bunga-bunga mero. La ilaha illallah. Baka bunga Allah Ta'ala sendiri maka dah. Nigi tahu. Mapamule madisina nak gangkangi malasana, nak gangkangi lele rifama sena bunga Allah Ta'ala. Toli mabica lilana baca la ilaha illallah. Aga nasu bunga Allah Ta'ala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Adam penggemar raja aku tawamu. Nan ya pape nyamut dena gaga bagang kana tawamu. Malam-malam ada pak bu asal kurami patama na naik kosi kolaga me aja na kasih malam mak tuh tama mana kategori sidak kaya ro lebih baru ya berange iya ro koto ma bere aja na puneki siba ya senge melodi aseng satu ria jangan tapat di boleh ya sange hilas ada ya saya hilas manyameng papi nadinge ya ro ya asem ikhlas
Contoh, angka ori, angka mamutu, angka soko, angka telo madu baru angka ranta-ranta. Tabarjenga ka dampeng. Tentu manyama papena dita itu maberangi. Ternyata ya seni manyama Mario marennu itu tomelo malai, Mario marennu itu tomak berangi. Pak maka demage, alhamdulillah ya Allah, nalo tingi mi kasih tawede anu yebelo wak berang. Anu made cemana semua. Alhamdulillah. Sidak ka mana ya jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah. Cuma mau maga tinuluta masidak ka tatayang ka bapere cenang kapalana taja ki Rasulullah masina hungala taala. Iye bamutu tae orisi baga jasan na yewe aga kome sokota ka mana ni taja ki kolalana suruga apalana de cenna. Cuma kodeta sampaja tame suruga orimu si basokomu dega gunana. Memang memang ukuran tepi ya. Asa pak goncini terima sini na pak pedecenge ya itu sampah aja 5 waktu itu pak kutana pamula lelaki buru pamula marabbuka ni ko buamu barakana sampah jangi jamai malam mari bali makada Allahu Rabbi makutane maduanna mana biuka ya ceri cara-cara nabi ta beribadah ampe-ampe malabina nabi ta ibadahna rubato makoto baribanca jilenge malam mari bali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutane mataluna malaikai ma imamuka niga imamu Al-Qur'anul Karim tong ngamal kengnya kurangnya bacengnya kurai malam mai tasaka-saka togi malang ngotogi angka mana mo bapere cina dena tu makada itu jatuh di pasar atau ini pero pasar kasih ko nene ni te aja mo di pasar isi sipo na dena ni pasilantulan tu makada vega sama bafu kuma pabe manuto ya jamaah yang ralo je mereka masa saja jamaah yang rahmat dan dimuliakan subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ya itu nama jako ya tung-tung kepasana ya nah bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah telum itu aku tanah laki buru pura ya roh malam mari bali marabbuka Allahu Rabbi ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka Al-Qur'anul Karim maka de malaikai atinrono pada tinrono botim parwewe muruntu onro kami nama labiri sesemu ya naritu onro iliying selesai iya mana tambah aku tanah maturi beda masa bagaimana nih oleh bege waram paramu make gunallo bege waram paramu pacara mewe dondoro tona bangsaku masa ngame menyami cidi pacara aja nak kasih bangsaku ya kamana balaya tulis surat bede masih dak kenapa ya dengan kawasidaka ayo makada hehehe sorry ini bukan kaleng-kaleng bos kita kok cule jamaah yang rahmat alhamdulillah itu kemudian jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala napiro sidakah mega rupana sidakah apalagi bangsa mana ya berang insyaallah main kemarin nih taja kia mana maromatuk mewaiki nah bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan nah temanya kan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang mana dikatakan takwa adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ibego yang ina perintahkan mong Allah Ta'ala dan niya ini nirbi yang ina pesangkan mong Allah Ta'ala iya roi di rumah to biasa ki dan apa aja kita ditapa salah madosa namanya manusia biasa tapi angka lalang naringi pung Allah Ta'ala mancaji lala ya dampengi dosa tari tujungan na ya rumala wanganda wattu 5 wattu agaro ibasilen naringi sampaja 5 wattu akoro tujun na wala wanganda den rule jami ngalewe de tappa salah ternyata abaraka kana naribego ya rodo
sampaja mancaji lalang hiya dampung dosa-dosa ta. Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ia rotong aja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang betul-betul kita bertakwa kepada Allah, ya belai ya sange siba angwangen, akil-akil langang, pediati, lasaati, sereati, kella-kella. Pamage abinasang boleh nganda. Tega bangsana, ale nama to TV ori, ale nama to maloteng. Contoh. Adi? Contoh. Elo kuasa ya ridi ma TV make he. Itu bawa nih salawasa iya tau, salawasa itu. Salawasa pokoknya salawasa bawa nih salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Deno wadiki maka kella mangua. Taisa tu tong aja jingan nabi ta ritalai taung gaja. Magi na ritalla taung gaja. Angka to riasa raja baraha. Liwa akela-kela ngana bandi rangatina. Tegi monro tujuna bandi rangatina raja baraha. Mabadi atiwi mubai riwata kalena. Maka da agama nama saroladi. Agama nama canning aku medo datana Makkah sehingga toli angka tawede komedornya. Waktu itu nagangkangi Raja Baraha lolo kuasai tanah Mekah. Kode nulet kuasai loi Makkah solang. Jadi ridi pada kurba tahu pada ini mak bali bola. Aja lalo gaga toli losi salah-salah pada ini mak bali bola. Apalagi koto matuana. Itaronga mani basengar bali bolewe. Sedangkan itaronga bali bolewe basengareng. Den risa makar papa dece ga boleh na beratu jaga boleh kan. Ya ridi bali bolewe tadam pergi kamar raja. Madari mega si salah-salah. Gara-gara tanah si jakka. Papa tong aja kotewe. Desa gaga. Namo pa desa pa lura pa babisa pa katimas na pasibu mana to. Pura ni banto kale nama tojo kamala borogang kabega tanabu. Si sana buri banto kal. Raja lo jalo si pa lura si pa desa. Maka nasa si si kongkol mapak-mapak. Itu. Pendra pelaku jamaah yang rahmat. Alhamdulillah. Nena wadi. Hey. Ade no wadi kita lima kada tanahku. Hey, ya ro nabi anun na bunga Allah taala. Angka gato sogi basilam mer tanana. Degaga. Angka gato sogi basilan narang otona. Degaga bos. Hei, memang aja. Terutama di makun raya aja mutu lo pengasih lah kamu bala. Ikut tuh. Memang. Macam apa pengasih ni lah kan nasa. Ya kan. Cari hai mah bala tu sih. Ebo. Naruntu ni misana. Panu aja kau sabar lah. Kamu pada modeleku. Contoh. Namu agak mugorang imam ko bawang. Tuh. Hei makurat tepat ya. Bapak Ibu yang rahmati dari belakang Subhanahu wa taala. Aja masa tu ni mukompal akemu agama kada. Wah, na mega mo de kemu. Masa loko nakala, matandre tu bang kami. Aja loko nakala ro raya aja. Palagi kong kajabatata tapatuli loki mana sana mangwa tanang. Palang. Makukuen katu baja sangade gaga. Aja. Tiga lo bebe tanah bali bolewe. Apalagi ko to macuana. Nang katonga je tapi kami aja bali bola ina macego memang meto. Habe ya. Habe namo manu ina lanca mana. Iya memang abai. Awe nama kare na bita na cau sila surat tongamu ya tu bali bolamu. Tega tampa na tuju mu timpa babana tangamu na cau sila surat tongamu ya tu. Nagangkang si batu-batu ni ajan lah bali bola. Sedangkan apa dari masjid badari si batu-batu gara-gara warang parang.
katu pasana nabita la yadahulul jannata qatiu de nata masuruga to ya papatunya si sompungan na pada narubatau. Bahkan Allah berfirman duribat alaihi muzillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Matunai begagang katariolo na pung Allah taala na reko salat sedina masola asi sompungan tagilo ri pung Allah taala iya rega si sompungan tabada tarubatau ya ceri ampera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya konanu kitawe sabaraki na carita kitawe sukuruki na lama dece tani dicarita tawe na badira ki ati tawe na lama dece tawe padira ki ati tanah to hidi na bejar ki tawe na lama dece tawe bejar ki tanah to hidi pa magai pupu pagarwe sanani rugarwe asala angkar batau na hoji tori lo solanya tina pada narubatau tori lo magirang kirang gana tawede tori lo male gana tawede tori nagau bawa pada narubatau hengarangi pupu pagarwe sanani rugarwe hati-hati angka matu kota na kui kota baba aku na apomu malanda pamatu nalolonge baga bada modele na ruwatu na mubako-bako tahu malah dia menu jamaah yang rahmati dan dimulakan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan ternyata memaafkan orang sebelum meminta maaf itu lebih mulia. Sebelum kita tidur ternyata angka malam agar roh meladuaki kufung Allah Ta'ala Allah Ta'ala tanah bodoh kasih nadam pengemana dosa-dosa aku pada aku rufatau kata pasalang aku iwa dampang atoy kasih sinina atas salangan na pada aku rufatau lokoria itu di tempat biasa leta ya sebelum mati indrok insyaallah tanah papiran ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Nulayana rawala si parengarangan lor di mana mamagi-magi na pabaraka sa Allah Ta'ala. Ya badin sa ngasih kalatu-kalatu kasi kurang dan lagi sa mga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.